nini colleague bo TWF ni khorsa general secretary ingui nai bo tabuk MDC ingui tong abono tele bahai nini reaction khorsa abono rozak man जों बेलायखौनो हामबाय मारियो जोंनि बुबाग्रानो कारन बुबाग्रानि वानसुक मानि गाहामनो वानसुकगो आबनि बागै बुबाग्रा खरक जानो फानो दिथुन खरक नैनो फान दिथु जों आबनो हामबाय मारियो कारन बुबाग्रासो सिनि सरबे सरबा बुबाग्रा जे वानसुक मानि आबनो जों मानि उइनाव हाइपानो सिनि बरम गोनां जे गीता बबो खरक जा एडुकेटेड पार्सन bo kaham no samung tangui tongo tabo tangnai bobishoto bangwan sugo tai tabuk bahai no जों joto no pal baksa ya pri baksa kai na जों TWF bo samung tanglai tonglai aboni bagi bonabo ang belake hambai tai जों joto no खुशी TWF रा खरक जानो रिफाना जों खुशी कारण बुबाग्रा लाई थांनाय 2023 बो 6 जनानो टिकेट दिबिला जों केबो सानिया केबो दाबिदार करे किन्तु बुबाग्रा जानो रियो जों बनो माने जिनको काय belai hambai madam hambai nadi जों tebo kok salainai yang tai sabo sabo tong yang kok sana chai tolainai aro chini yang bai madam bai kok salai pinai lam sago puila no chini khorang tini bahai ma tong os tini ni je phung kasang salo je samai tangman panda angna thangai tang belai belai hambai ani takum media no tini orang no chini our council no tini je samai tanero CM AM ni chairman strong samai tangmani jagawo jar tinma manjak phaimang bai belai belai ani kepal kahmi makha kau toma hake chini bubagra sakharma bai bo kobang basini borono daito tui srairno tui je samu khaimani chini tripura hano chini mathene chungnarak sinai chini bipangno nota chini je prai pamathai tongmano adhikar no chung nasinai hini bubagra sakharma bai tak thangnai autonomous district council nirbachon thangka boni bisyo chini no tini tripura mo thangai chini bubagra sakharma bai boni ashibad bai 24 jona phaika belai belai kha kachangma maka kha tongthangma maka omo haike chini omo chini lukurok de ba chini tripura sarok bubagra no nahore chini do phana mathai no jeng nawni honi sakharma no jobalai phan be khlai or je nirbachito khlai rohlai mani tini CM angnai chini runel deborma Serai-ni ingay belai-belai kakatang mahamjang ma kapon ya parka tebuni chairman Boboronjon riang no zero ka bono belai-belai ani kakatang mahamjang marka arja tongnai ra EMTM nin 24 jona phaina boron ane bor jottano ongina ani kakatang ya pore tar je manja phaina no bono bani kakatang mahamjang ya pore ang khai no boro khatung khajang khana ar jara Tripura hawa chini borok ro 24 jona je booth ro oi kosto khlai chai anu ya khlai roi rohonai rok bahai joto khakjang ma makhane khakau tumakor tini somai tangai thangkha chini jara member phaine rok bono chini ses andolon ya chini subaya tini ta somai jon tang thanglaga teibu chini suba kotor buskang phai tongu teibu chung samu krak mangnai teibu chung thamsa mangnai chini teibu bubagar logi maronai teibu chung chini bumang thang sraing tokra chakra joto ni chung khakra khlai teibu buskang pasai samu tang ni mangnai tumakta buskang bisi nirbachon phai tongu nirbi aro buchung je kapana chini ne Tripura mothane Tripura hawa edisio chung nargo nangle ar boni pore 28 phai bidan sabha phai apro bahine chi krak khlaini chini je kapa mathane chung nasne chini hane kifil lasne jotono chung teibu sabha ma khainai ar asa khlayang bisas khai borok bahine jotoni je ar somai tang phaine ro borono jotono subanai mama subani ai borok bahine somai tangman amoni borno besia borokbo para thangoi kaham hamya jotona apod bipod borok bukana ma basainai a borok buchini borok rono soizdam banainai jono suwa baidi hanai ani bang hai no jotona ani khakjam hamjam ya fara ar member tongnai ron borno ba khakjam hamjam ya fara ar siri Tripura hani je borok do phatongnai rok tini jotto je jaga tongla thang phaimia phono oronyo no somai tangban or sane phaimia phono borok khakjam borok je jaga tong borok arabo asale nahorlai tong hang khakao mong puito bosao chini mutai ro borok no naiklai satung saklai klai kuno begat khlai kanu subana teibu success klai nang hambai belai hambai hadi jeng tabo oro faisok pakya jeng chini
Tripura thani MLA Robi Kok sabon sai sekang sungoro MDC malai maka Sar Dhirendra sar puilana lamsoko chini khorang mangphliwo tini bahai ma tong taklai te wisa consecutive time second times Tripura thai hapanga chu oting ni sermung thani ni experience bahai sa thai kana poilano hambai norokno experience to agibo tongo tabubo tongo karon chini movement chini obo political party chini bubagrabe songsa o Tripura tha chini khe movement se actually karon sung agibo chini ha tai do phani bagai hinai na sung o party no chini bubagra besonti chung songsalai mani ke tabu 2021 ni simio chung 25 jora chini tenur kaisa lai thangka jototoko chung sombab chini bubagra netite chung Tripura sani bagoi no rang kisi sa ni bisingti no chung develop khlaina ni bagai chung wanso ko chung samung tanglai ka tabu haino hai katal khlai loko songrai dawa chung contest khlaimani pore lokurok chini uporo buagrani uporo buagran sakawo poito narugoina chono haina hai tesar horfika to tabuk chung siddhanto chini party ba chini authority chini buagra tongo bini guidance baino chung tabuk katal khlai chung chenglai fika je tabuk first of all chini Tripura area wo agibu chung sawino phayo chini connectivity education tai bises khlai chini youth rogno chung bahai khlai borogno chung chini society wo buini society hai khlai chini society ni youth song no bachung bahai ke chung forward khlai nai abono tele chung bises khlai samung tang lai nai sir satai klayo je election ungpuru TTAD sini 28 constituency ni bisingo nini constituency pelani crucial election chung nubi man ka je nin opposition of BJP ni general secretary Bipin Deorma basai tongmani belaino allegation cracker laimani nugo chung election jorao belai tungphra laijak oba hake nang tewisa second time pona defeat khaima mani pore tau tewisa nang as an MDC election ja bahai ma tong abono bahai ke phirong naidi political ang also experience ang politician boya roksa social worker buagra bai chongja as the loko chongrai dauba songja khaba kintu o jaga o chungnukha kubangma borok ano sigangbari awasagani naron prar fungnai engka ani confidence tongo public ni ground report public ni jeta reaction bubagra baino tongo chung thansana tongo abon baga ang aprobo obhaino strongly message rikha je jasafano phaitongo jaga o BJP ni ba CPM ningthong congress ningthong je o jaga opponent phainai bono kaham khlaino bubagrani yakroma chung mention rohne chung naikha kintu last hour nukha kaisa kok tini belai angma maka khao jorabo karon khai life om tike allegation rok জীবন বরি জায়গা কো বা পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার ফাই অম থেকে এলিগেশন রক দিলাই মানো হিনাই অমন বাংবান সুক জায়গা তো কুবাংমা লাস্ট আওয়ার অব চুংনো খাজে আনি মঙ্গ কুবাংমা ফলস এলিগেশন রক দিলাইখা শেষ পর্যন্ত বরক যে ডেমসরা কলসরা হাই জায়গা টংকচাং জায়গাও বরক কুবাংমা ভায়োলেন্স লাইকা Tripura mothane flag banners chiroi khibi laikha borok nai je chung borok no aboni counter khaitung violence khaitung kintu chung ang sumai tangjak agi bonorok media thron ang sajak chung peacefully chini tongkhasang ni bisingte chung chin demsara kojusara chung koplai ungnai chung peacefully chung election painai to sei mutabek no chung under buagra ni guidance by chung election khalaika keto last hour onge borok omsuk tola phaika khoroksa state ni BJP ni general secretary omsuk tolao phaika je khoroksa chini bokugno ইউজ খালাই পর্যন্ত তিনি এলিগেশন দিছেকা শেষ পর্যন্ত বরক বিজেপি নি আনি যে থানি ইনফরমেশন ফাইমানিতা লাস্ট আওয়ার আধা ঘন্টা নি বাগাই ফানো ধীরেন্দ্র দেবর মানো লকাবো নংনা নাংনাই হিনে চিফ মিনিস্টার পর্যন্ত সাগাই বুঝিকেতে কেতো ফানো বরক না আবো সাকসেস উংলিয়া কারণ কুবইবো তংনা নাঙ্গো বরং থানি ভগবান নি আসির হামারি মানাং গাগাই বরং থানি কুবইবো তংনা নাঙ্গো Abusiko. Dale hambai sa jorare mani bagi. Hambai congratulations this time they was MDC election bagi. Hambai. Phadi jeng yang taibu kok sana ne chai chok lai nei ani oro jeng nuge mano kisa excuse khai ma thau ai sinai. Phadi puile no sar no lamsa ko chini khorni mang. Sir puile no sangna mu sunai je recently the constituency of Mandai area wo jeng nuge man ka Yo bo really khale ka norok je Tripura mothane first active supporter bini malpum sa jamorong tuinai apno tai tabuk surote police investigation busu joro sogui ka tai bahai response mani to jeng mia mandai PSO tukan kasap
FIR खाजा ओमफ्राय खरसा खर'नि बुमुं रिबोजों FIR खाजा साइमानो आबो ताम BJP रोंनि जे सामु सित्रा तांनाय बरं माबो खायो जों 48 hours बरं जरा रखा ओमफ्राय मिया ओसी मानदाय बबसाका जे आव जों इन्वेस्टिगेशन खाय दङ मानदाय बाजाराव बैंक of kaisa kai kubuni jagawo kaisa kone CCTV camera tongo block of fataro CCTV kre kai abo nai clue da mano nai tongo kai osi nai tongo ang jotesto ani je promoni capacity tomoni bisingte ang inquiry ro khaye abono tabo je miscreants rokno Romnan Begu, Chachogutum. Tabuk, Tini, occasional sign like Anken, as a TTA council chairperson, but chairman in a 5 years terms complete successfully. Obnoti Taklite business this year is a 5-year terms notinai, no replace Kaine, Sir Pavaranjandri, and no as a chairman Namzaga. Nini reaction behind the bin Tanibus capabilities, no all councils, Tabuk needs the station not hammer on Bunta Kebo, some First of all, Jotono youth Jogno, Amti upcoming leaders Jogno, Polisodio, Je Riti Niti, Polisidio, and Je Kajarov, our Bocini, youth do both practice of Python. Okay, Anto 2 times chairman TTD Simka, 90 to 95, and 21 to 26. Okay, Kokre, Abachini Dolni Sidanto, Bubagrani Sidanto, Tipromotani Sidanto, Tabo Tipromotavo, Chini Tipromotani Dol, Ba Bubagra, Ano Bos Hamungo, Prangani Bagi, Dol Bos Hamungo, Prangani Bagi, Ake Plan Laka, Jezagawa, no Prangai, Angabo sincerely. Most Hamungan Kaitani, Abani Kokta. Abo Ani reaction of and Kakayomia, Bo Katal, chairman, electing money for it, Bini chairman Sipo, Mia CM election, Bo Pados Nito Boje, chairmanship ni rules Mia Jebo, Ngo Kakia, perform Kakia, Abo and Kakayo. Buskang botebo super basangai ang buis kayo bo buskang bo nachok kai koroksa nirepekho chairmanship kayo ni ang khakai Belai hambaisa Doraemon bagai sing abuna sing yang chini ti promoter ni khorok ni MLA tongo yango tongo sar Golagati constituency ni sar Manav Debarma ayengo tongo Takazul constituency ni sar bisnis koloi sar pulano saikna di taklai bisini OTT di chongmar belai no crucial election je promoter ta hoise second time election ji timani tini ni o taking ceremony tam sanamusu ang pulano joto lukurang nang hambai Lukurok Bubang and Cocknet, Tansa Tongino, Tinoma High Program, Tiningi Tongo. Tini, do you have the Equisni election by 9 minutes? Do you have a 70 election? No Kana, Busek, the different song. Apuraturata Jito, last one is Tanka, Takalek in the Sobista. Attack collected seat, Kishan Bagage and Pimalia. Sini Tantarano, Bubagan in Nashinguno, Jotono Logirino, Tinoma Hayengo, Tini, Tangi Bubang, Logiri, Lukurok, okay? Sini Odikar Manabagi, Sini Jamantai Manabagi, Avan Bagino, Sintini, Joto Lukurok, Monado Logirmani, or Romanini, Rezal Not, Tini, High Chalo, Tini, CEM, Sumaitanai. Tai Ian Sumaitanai, Ole Chairman Chondaka, Aban Joto Lukurok, Sanamusungo, Omaka Tanta Tondi, Bubagan Logiridi, Sing Tanta Tongo, Jazaga, Sini, Titirisi Manka, Sini Tinta Sit Barimanka, Omakano Bon as a Logiro, Tanzangake, Sini Manta Sinodikama, Sing Manai, Abo, Joto Lukurogno, Logrine, Ang, Dini Aisalo, Sanamusu, Hambai. Lehamai, sir. Yango Paisok Wajak, Jini Taklaini, this. TTA di sini ketal CEM Sir Runel, tai Faisok Wajak, Chongjak Executive Member, Sir Sike Jamatia, Abuni Logi Tongo Council ni Chairperson hai kuba Chairman ketal, bo ini Sir Baburan Junji yang Faisok Wajak, TTA di sini taklai ni ketal CEM no lam sokman ni bising tei,
ayang kumulong ni hati buskang ni simena bobagara bir bikram chomuni ni simi rele khaimani bisingtei tobai phaijamani nogoi manka phaiji chung tabuk sar runel bai kok sanan chaitok laine sar poilano biggest congratulation tai waisa tai dini ne o taking ceremony te bahai tam sanam khumsa হামবাই তিনি তীব্রামতা পার্টি নি হইতে তীব্রাস্তা থানসানি ফানবাই তীব্রামতা সরকার গঠন খাইনাই খাই মিয়াও কাউন্সিল সিএম তাই সিনি চেয়ারম্যান ন চংলাই जों सरकार गठन खालायनाय गैया ताई अमु जत्त তীব্রাস্তা थानसानि फानबाय बुबाग्रानि फानबाय ताई बुबाग्रानि लिडारशिपनि बिसिंतिनो जों अर तिनि आचुगु टिटिएटिसि हापांग ताइसा गमन सिनि समायावनो तंनाय তীব্রাস্তা लुकुनि बागै सामु गाहाम खायनानि তীব্রাস্তা आमचायना जों साजा खायनानि जे लिमिटेड फानमामानि बिसिंति सामु गाहाम खायनानि अमनो सिनि समायगो तंनाय सा तिनि जे समाय तांमानि या गलो टिटिएसि अनिनि चेयर नों आचुमानि या गलो जे सीएम नि पोजिसन मावनो करे पुलानि स्टेप तामनानाय बा बस कांगोताय बुमाय सामु काम गटाल स्टेप ताम तो बुइतं स्ट्रेटेजि सिनि प्लेनिंग अलरेडी 90% पाइ लेखेसों बुबाग्रा बाय ताइ सिनि जत्त एमडीसी रक बाय तम सामुनो जों फोकस खालायजागनाय ताबुनि अ टिटिएसि एडमिनिस्ट्रेशन नि बिसिंति अमो जों जत्तनो प्लेनिं जापाय लेखे एबं न सामु गाहाम नुंनाय बुसकांनि सालो एबं जे प्लेनिं नि मते सामु जे खालायजागनाय ना हनै जे कक साबलेमेन अम जत्त खालायजागबाय তীব্রাস্তাनि बुबाग्रानो कोनो कासे कक फाइनल को कचार मुं तंनाय बो बिन तमुनो सा खामिया हामै तंगो त आब्रम तका बुबाग्रानो बेले हामबायाफोर बो जे आनो युथ हिसाबै जे सुजुग रुमा बागै ताई बनो पाइप्ले हामबायते हामजामु ताई बिनि लगी सिनि তীব্রাস্তা दफानि जत्त लुकुरावनो बा हामजामु याफोरा आं ताई अमनो बुबाग्रानि बागै आं सुरिबो ताई बो दाति हामै बसाथुं ताइसे सिनि बागै सुनो তীব্রাস্তাरनि मानथाय सक्ताय मानथानि सिनि बागै तेबो चबाक राख खायतेनि बतादि हामै बसाथुं होनैने बनां बिन बागै आं सुरिनो हामबाय सर फाइदि जों ताबुक प्रग्राम चेंनान बखां थाङै दंगो आबनि बागै जतो जतो एमडीसी साइकेबा তীব্রামথাनि जतो एमएलए सो फाइसक फैजाक फाइदि जों ताबुक अपनी या गलो न ताबुक जे प्रोग्राम नानि सका आं ताबुक कैमरा मनो कोइनाय चिनि प्रोग्राम चेंगना नि सका पब्लिक फुटेज ओ किसन ना बगै yang पब्लिक रन किसन भिडियो खायनि बगै Hayekba abni logi tongo Ketal CEM Chief Executive Member of TTA this is Sir Runel de Burma bini logio tongo Ketal Chairman of the Council Sir Bhavaranjan Riang bini logio tongo appointed Executive Member Hayekba former CEO of TTA this is Sir CK Jamatia abuno kurungino joto 24 MDCs of Faisok Pajak abuni logi hainu তীব্রামথানি joto local leaders block level leaders Hayekba তীব্রামথানি MLS of hainu Faisok Pajak or chini khorangni kathang abai mung bisinti nor nugiman kana tai srapchani bisingono ta tinini oji oath taking ceremony no chengi rajana bakak thangai tongo Chini khorangni ora live broadcasting ni bisingtei nugiman khana achukjak tongo boskango TTA ni CEM Runel de Burma bini logi tongo Chairman Bhavaranjan Riang bini logio tongo তীব্রামথানি State Minister Sir Briseketu de Burma oba hakeno joto MDCs MLS of Faisok emani logino o kami amcheni lukurok tai officers TTA ni joto officers ok botongo tai lukurok botongo joto no naising laijak tinini o taking ceremony haikaba samai tangmani pandano lam soknani bagai tai joto no kha naising laijak tai bisia tai srapchani bisingono o
tinini oath taking ceremony no chenge rejaknai. তারাই যে 5 years the promoter government of Taika आपने इसका मतलब बेहतर पैमाने पे besides ठीक होता है वो lot of things are not completely unnecessary especially some Faisopakya tabogno TTADC headquarters ni Nuai auditorium mono faisopajak TTADC ni Chief Executive Officer haikwa CEO Rabel Hemendra Kumar faisopajak aba keno tai strapsan yaklono chenge rejaknai tinini o oath taking ceremony.
जों नगैमानखा मांफ्लिन बिसिंतै ताबुक बाहायनो लुकुरक तरक तरक फाइनो तंको जों यांगो चिनि मांफ्लि एक्सक्लूसिव नगैमानखा खुमुलंनि नय ऑडिटोरियम हॉल बस कांगोनो हाइनो लुकुरक तरक तरक बिसिङो जागा जाग्लाया फानो सीट नम्बर्स गोबां फानो सि बरकनि बांमानि बागै borok bangmani bagai tabuk bo lukurok phaipono seat krepono basa lai joto no naising laijak o taking ceremony pandano joto manjangna bagai joto no experience khanya ni bagai phai chonglayo lukurok tabuk bo amsani lukurok simia kubun thaini lukurok bahaino terek terek joto no agulai phailai chonglayo oro tini nije samai tangmani panda angnani bahak thangi tongmani strictly sang saimano administration hakeba officially sakajak tongmani serve at 11 am mono audit taking ceremony no chengere jangnani baga haipano jora kisisa kesekereng mani bagai tai bisi nanglak tai 5 minutes late engnai ba 10 minutes late engnai haipano chengere jangnai tamni gangke oro faisok pajak TTAADC chief executive officer CEO faisok pajak tai joto council ni head officers of faisok pajak o ceremony no borok samung khanya ni bagai ba bong ni khlai tene borok khlai tini ni o ceremony pairna ni bagai nai di tabo oro chini buskango faijak joto MDCs EM MLS hai keba dipromothani joto youth wings YTF WTF hai keba joto dipromothani officials o faisok paijak oro naising lai joto no tini o ceremony no khlai ni bagai oro mangplini bisingtei nugui man khana dipromothani joto MLS tongo oro phaimanjak charlam constituency ni subodh deborma takazla constituency ni bishojit koloi Gulagati constituency ni Manov Debarma obahke tai kubun MLS o faisok paijak jeng nugi mano oro joto MDCs o faimani abin log seng nugi man dipromothani central leader hakeba former minister of Tripura Sir Meba Kumar Jumatia tai abuni logi tongo minister of state Sir Brishekatu Debarma obahke no buskang ni ro busung nugi man ka tai kroksa MLA dipromothani ngai no MLA Sir Ranjit Debarma Ramchandra Garg constituency ni ngai obahke no joto MDCs rokno khoboi TTADC ni officers rokno khoboi joto lukurok no khoboi faisok bijak ke nugui man khana tawchin mangplin bisingtei chengir rezaka tini oath taking ceremony oro stage sakao thangjak TTADC ni council chairperson haikaba chairman Sir Bhavaranjan Riang bobe asukha asukha abuni yaglo nugui man khana tabuk TTADC ni new chief executive member CEM Sir Runel Debarma bobo beni asukha asukha stage sakao Bini logi tabuk ringzagi tongo TTAADC ni former chairman TTAADC council ni former chairman Sir Jagadish Debarma no bahaino bini dangsa sakao bini achuk thayo asuna bagai ringzaka norok chini khorang ni live exclusive mampling bisingte noi tongmang kana Abuni agulang koinai ex CM no chini borong benang mojang tabuk hai ringjaka tai khoroksa chini TTAADC ni former CEM chief executive member Sir Purnachandra Jamatia bono bahaino dangsa sakao ringe beni achuk thaya asuna bagai saklai jaka bosungni monti chini borong benang Sir Bishogetu bormanang koinai bini achuk thaya achuk phaina bagai abuni agulo haini hai angkoi nai khoroksa khai abuni agulo angkoi nai sini EM NDC jini borong benang Sar CK Jamatiana khoroksa khai ang joto borong benang ni bung sanai abuni agulo angkoi nai chini MLA Triprahastini chini borong benang Sir Ranjit Debarma no koinai bini achuk thai phai achuna bagai hai abuni agulo angkoi nai chini borong benang MLA Sir Biswajit koloi no angkoi nai achuk thai achuna bagai abuni agulo
Aboni agulang koinai chini borom gunang sar bike rangkholno bini achuk thai phai achunan bagai ang koinai haino hai jotono ya pakhoro borom gunang no lam sokdi ang haino hai koinai chini borom gunang MDC borom gunang Komal Koloino achuk thayo phai achunan bagai haino hai ang koinai chini borom gunang MDC Robindra Dev Burmano borom gunang muchang Robindra Dev Burma sarnang koinai bini achuk phango bini achuk thayo achugui pandano muchang ren bagai haino hai joto borom gunang no lam sogui chung pal kha joto no ya pakhorop laina borom gunang songno lam sogui chung tabuk chini borom gunang songno khoroksa khai chini khumbo job tai borongno khumbo job ya pharui borom ya pharlainai chini volunteers songno ang koinai borom gunang songno boromni yago khumbo job ya pharui borongno lam sokdi tai borom ya phardi pula sakang chung chini chairman sir machang borom gunang Bhabaranjan Diang sarno khumbochop ya phardi tai risha ya phari chung lam soknai aboni yagulo tiar tongdi chini CM sarno renan bagai risha tai khumbo job ya phari borom ya pharnan bagai ang koinai volunteers rongno aboni yagulo ex chairman sarno khumbo job tai risha ya phari chung borom ya pharlainai ex chairman sir Jagadish Dev Burmano aboni yagulo ex CM borom gunang muchang Purnochandra Jamatia bono khumbo job tai risha ya phari chung lam soknai borom ya pharnai aboni yagulo chung MDC borom gunang muchang CK Jamatia sarno khumbo job tai risha ya phari chung borom ya pharlainai aboni yagulo chung chini borom gunang mantri Bishokitu Dev Burmano chung borom ya pharlainai aboni yagulo chung borom ya pharlainai chini MLA sir Ranjit Dev Burmano aboni yagulo aboni yagulo chung borom gunang BK sarno khumbo job tai risha ya phari borom ya pharlainai aboni yagulo chung chini MLA sir Biswajit Koloino khumbo job ya pharnai risha ya pharnai
kasing saka tabok jeng jini sar MLA borom gnang Ronjit Debborma sarno khumbojob irisha yafari borom yafarlainai tabok jini borom gnang MDC sar Komol Kolono khumbojob ta irisha yafarlainai yafari jeng borom yafarnai aboni yagulo jini MDC borom gnang mojang Robindra Debbormano jeng khumbojob ta irisha yafarlainai belai kena hambai borom gnang songno tabok ang jotono koinai kisa baca di baca wicini national anthem rochapungno jeng rochaplainai jani jani thayo tongoi जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा बिंदु हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे A very warm good morning. On behalf of TTADC, I welcome you all. Namaste, Khulumka. Today, this program is organized to exercise the provision of Rule 166A of the TTADC Council Constitution, Election and Conduct of Business Rules 1985, which I shall read. The Chief Executive Member and other executive members of the Executive Committee of the District Council formed under Rule 157 shall, before entering upon their respective offices, be administered the oath of office and of secrecy by such authority as may be determined by the Governor, according to the form set out for the purpose. His Excellency, the Governor of Tripura, is pleased to issue order under the provision of Rule 166A that Srimati Sankri Das, LR and Secretary Law, Government of Tripura, is authorized to administer the oath of office and of secrecy to the Chief Executive Member and other executive members of the Council. Now, I shall request Madam Secretary Law, Government of Tripura, to come on the stage to administer the oath of office and of secrecy
to the Chief Executive Member and other executive members of the Council. I shall call upon the newly elected Chief Executive Member and other executive members to take oath of office and of secrecy to the Constitution of India. Now, I shall call upon Sri Runial Debarma, elected Chief Executive Member, to come on the stage for oath of office and secrecy. Ang Mochang Runial Debarma Kaitonni Mungui Semaitangi Sajabo Ang Barot Elembagni Bisingti Khazak Kerongno Poito Kubui Tai Khorok Bomui Sajabo Ang Barotni Phan Keplai Tai Kethalai Mungno Naikoli Tononai Ang Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Charipang Adong Okrani Samungno Jotoni Bagino Tangnai Barat ni Elembag Tai Kerongni Bisingti Kirima Kerei Klai Eba Bagsano Chajakma Eba Chajagya Klai Eba Kebo Khoroksa Bai Gedalei Eba Huijagai Samung Tanglak Ani Thani Yafarjak Hankor Kokchap Nokni Charipang Adong Okrani Barjano Nangui Nangyawui Keboni Bukak Funugui Eba Huijagai Samung Tanglak Hambai Jotono. Honorable Chief Executive Member has selected only one member who shall be the Executive Member of the Executive Committee. Now, I shall call upon Sri C.K. Jamatia to come on the stage for taking oath of office and of secrecy as Executive Member. Ang Mochang Chandra Kumar Jamatia Baba Goriani Mungtui Samai Tangai Sajago Ang Bharat Elembagni Bisingtui Khazak Kerongno Puito Kubui Tei Khorok Bomui Sajago Ang Bharatni Phan Keplai Tei Kethalai Mungno Naikolui Tongnai Ang Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Charipang Adong ni Samungno Jotoni Bagino Tangnai Bharat ni Elembag Tei Kerong ni Bisingtui Kirima Kerui Khalayui Eba Baksano Sajagma Eba Sajagya Khalai Eba Kebo Khorok Sabai Gedalui Eba Huijagai Samung Tanglak Ani Thani Yafarjak Hangkor Kokchapni Charifang Adongni Borjano Nangyagai Keboni Bukhak Punugui Eba Huijagai Samung Tanglak Jotana Khulumka Hambai.
Congratulations. Haino hai lam sogo joto nono tai joto borom gnang sono khabai khakupurni chibai ya phari lam sogo te hamjak mung ya pharo tabuk chung chini ketal chongjak chini CM sir borom gnang mojang runel sir no ang koinai bini tini puila samai tangmani o samung no yasagui abonoti kicha koknar ngani bagai jotona phungkaham puilano sinoro phaimanjak phaijak sini borom gnang sir BK rangkholno puilano khulmung yafaro tai sinoro phaimanjak phaijak sini hasteni mantri sini borom gnang sir Bishwekitu Debborma nobo hambai yafaro tai sini honorable chairman TTAD sini borom gnang sir Boboranjan Riang nobo khulmung tai hamjang yafaro tai sini former chairman sini sir Jagadish Debborma nobo hambai te khulmung yafaro tai former CM sini borom gnang sir Purno Chandra Jamatia nobo khulmung yafaro tai sini honorable MLA sini borom gnang sir Ranjit Debborma honorable MLA sini borom gnang sir Bishwajit Koloi tai sini honorable former EM sini borom gnang sir Robindra Debborma te former EM sini borom gnang sir Komal Koloi nobo khulmung te hambai yafaro tai oro phaimanjak phaijak sini Tripura hasteni sini law secretary nobo hambai yafaro tai sini TTAD sini honorable CEO nobo hambai te khulmung yafaro tai oro phaimanjak phainai joto Tripura hasteni joto lukurok nobo hambai te khulmung tai ani colleague joto MDC rok jara phaimanjak phainai sini Tripura hasteni honorable MLS rok nobo ang hambai te khulmung yafaro tai sini joto je community head rok nobo ang hambai te khulmung yafaro tai omni logi oro tongnai joto amchaini phaimanjak phaijak okra chakra rok sini sikla rok sini buma rok tai joto official staff rok nobo hambai yafaro tai sini joto media ni adong bukhuk rok nobo hambai yafaro omono tini sini overtaking complete ingkha sini CM ni tai sini masa borom gnang honorable executive member sini borom gnang CK Jamatia sahib nibo tini overtaking ka bonobo hambai yafaro tai khaka ham yafaro omono Phansani phanbai Tiprasani phanbai je Tripura Motha party no taisa bishas khai rohmani taisa sungno chongui rohore TTAD chiu taisa asu rombagi joto Tripura hasteni lukurok nang pipeline hambai te hamjamu yafaro kaungi nongni phanbai si omo sombobunga tini o jaga taisa haino hai tini second time ni bagi asugnani Tripura Motha party taisa দ্বিতীয় বার যে আসুক থানি নংনি সহযোগিতা দং নংনি ফান দং এবং বিশেষ কইরা অর সিনি হা বুবাগ্রানি তেবো ফান বুবাগ্রানি চাইতে মুম্বাই বুবাগ্রানি নাহার মুম্বাই Tripura Thansani phanbai bubagrano uklukti phanruman bisingtini tini sing oroma asu taisa omone bubagrana hambai yafaro bubagrani sori haimyang tongkisa omone bo treatment thangjak Mumbai borom manjak phaina musungbo tini manjak phaimalia omono sing jotta bini bagi haino hai dei lainai bin bagi suri lainai karon ki bono sing kaham kai susto gai tonggaise sini thinang sini bobisot jing sasangnai Tripura sani thinang jing sasangnai omono bini leadership ni bisingtino sing samuma khainai tabugo administration nobo CM hisabe samaima tongmani yagulo ani samai omono tongnai Tripura lukurongni bagai kubui kai samung khlainani ebong je limited fund mamani bisingti je samung khlaijangnai tongmani sing khlainai thanai 5 বছর
অনেক এক্সপিরিয়েন্স এডমিনিস্ট্রেশন কারণ কি থানে 5 বছর আং এক্সিকিউটিভ মেম্বার হিসাবে দংমানি তাবুক তেবো দায়িত্ব কতর মামানি বিসিংতে আং ও দায়িত্ব না আং কুবুইকে ট্রান্সপারেন্সিनि মাধ্যমে গাহামকে যত বে কথালাই আন যত কলিগ্রবে কক সালাই যে সিনি এমডিসি যারা অকরা রক দংনাই অকরা জাগরা রক দংনাই সিনি এমএলএ যে অকরা রক দংনাই তাই যে সিনি পার্টি হেড রক দংনাই তাই যত এমডিসি এমএলএ রক যত বে কথালাই ন সং ও তাকলাইনি 2026 নি টিটিএডিসি এডমিনিস্ট্রেশন তেবো কুচিং খাইনে চিং সাসা খাইনাই এবং অমন সময়ব দংনাই জনগণ ত্রিপ্রাসানি গানা সুখে দুঃখে বুসাই দংনানি আপদে বিপদে বুসাই দংনানি এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামানি বিসিংতে ত্রিপ্রাসাম চৈনা সিং সাসা খাইনানি অমন সিনি মেন নাহারমু তাকলাইব হাইনে হাই সিনি মেন নাহারমু গে সিনি এডুকেশন সিনি শিক্ষাও সিনি হেলথ তাই সিনি তুইও তাই অমন ইয়াগুলো গোबां মাসং অলরেডি প্লেনিং চাবলাইজাক বুবাগ্রাবাই যে ও তাকলাই 5 বছর তম তম খাইজাनाय नांनाय जों अलरेडि म बुबाग्राबाय प्लेनिं चाबलाइजाक बबो सामुंनो जों खाइनो नांनाय अमनो नरक आस्ते आस्ते सिबायनाय कारण कि 90% सिनि सामुं अलरेडि जे प्लेनिं दंमोनि अलरेडि चाबलाइजाक अमा आस्ते आस्ते जों बुसकां सालो चाइतोगि आस्ते आस्ते नरबो साइमानाय एवं मीडियानि बिसिंति बा सिनि साख्लायबो बिसिंति नं यागबो जत्तनि यागबो नलेज सगिनाय बबो सामुंनो ति जों अ ताकलाय 5 बोसोर सामुं खाइनो थाङै दं अमनो तावते बुहुरक तै जत अक्रा चाक्रा जत सिक्लारनो जत बुमारनो मनो ताइसे नं पाइपलाय हामबाय तै जत सिनि अक्रा चाक्रा रग अर तंनाय रंनो पाइपलाय हामबाय जे नरक आसके लगी रुफाय तिनि अर हायना हाय लगी रुफाय मागि आं जे सीएम नि बारजा मामानि जागा जे समाय तांमा जागा नरक आनो उमदि लगी रुफाय मागि नंनो पाइपलाय हामजाम तै चिबा याफारो তাই আং অমনো তিনি যে সিএম যে আছুক থাই আছুক মানে স্পেশালি বুবাগ্রানো তেবো হামবাই মা ইয়াফারো কারণ কি ব আং কাহাই সিকলানো 2021 পয়লা সুযোগরু 2021 নি পরে আপ্রুন সিমি বর্ষা নারগৈ তাবো হাইনা হাই 26 বো তাইসে এমডিসি ইসলামই তাবুক তেবো আছুক থাই কতর যে সিএম পদ আসুরুম বাকি বুবাগ্রানো পাইপলাই হামবাই তাই অমনি লগে আমি যত ত্রিপ্রাসা আমসাইনি লুকুরগনো যত ত্রিপ্রাসারনো আং পাইপলনো পাইপলাই হামবাইতে হামজং ইয়াফারি আনি দুই একটা কক সামনে আসু জরানো মুথাক দিছিনাই যতনো হামবাই কুবুইকে সামুংख्लायनाय ত্রিপ্রাসানি বাগি সামুংख्लायनाय অ কনো সাইনা আনি থাইজে থাইনি কক অরন পাইরিছিনে হামবাই যতনো খুলুমবাইকে বেলে বেলে হামবাই বরং গনাংনো তাই থাই খবসা কোনি মাই কিসা আয়োজন খাইজাক দङ যতনো চাই थांना बगे आं कइनाय हामबाय हामबाय बरं गनांनो ताबुक चिनि बुसकांगो थाइजा थानि ककनारागान चिनि टीटीएडीसी नि चीफ एक्जिक्यूटिव ऑफिसर सारनो आं कइनाय ककनारना बागै I wish to extend my heartiest congratulations to the chief executive member and the executive member on the successful completion of their oath of office and secrecy. We wish them a productive and impactful tenure ahead. I would like to express my sincere gratitude to the Law Secretary Madam for her presence today and for so graciously administering the oath of office and secrecy. Our profound thanks to the members of the district councils, MLAs, all the distinguished dignitaries and members of the public. We truly appreciate your presence and the patience you observed while witnessing these historic proceedings. Furthermore, I would like to acknowledge the invaluable contributions of our officers and the dedicated personnel from the TTADC Electricity and Health Department. A special word of thanks to the police and security forces for ensuring the smooth and secure conduct of this event. Your collective efforts have been instrumental in making this ceremony a resounding success. In closing, I cordially invite everyone present here to join us for lunch immediately following the conclusion of this program. Thank you, Khulumka. बेले बेले खिनो हामबाय बरम गनांनो फादि जों हाय के ताबुक तैसा हायनो हाय
chini o pandano mojang ne bagi national anthem rojabung जों खोनालायनाय जोङो rojabung no TTADC ni folk music college ni student rok rojabnai borong logi जों bo logirinai jotono no basawi kisa logiran bagi ang koyo जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा बिंदु हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे bele keno hambai chini tinini sumaini panda bele keno khatang khaja tai kachang kachang keno paikha tai manjakna joto borom gunang sanoba haino haite cha hambai maya pharo haino haite cha malapinai okogrui tinin baga asukno jotono no hambai इधर लग बाबा सर आज आपने शपथ सर चेयरमैन सर yang pasti finally जों नुगै मानखा जे खरकथाम MDCs chairman EM tai CEM appoint khaijamani yaglo tini final oath taking ceremony imani nuka ani logyo tongo je former chairman of the TTADC council sir Jagadish Debarmani replace khai gobagrani chongjak sir Bhabaranjan Ring ani logi tongo sir puilano lamso chini khorango tai bahai ma tong nang post chairmanship manmani bagai पहिला जतन हामबाय के ना मेडिया रनकनो हामबाय जानाव के जों जतन खाकसाङै मातो चिनि बोबाग्रा जे चंमो जों जतन आबनो एक्सेप्ट होनो केव कारण जों बोबाग्रानि वारियर बोबाग्रा जे सामुं जोनो बार जाबेमो जों आबनो एक्सेप्ट के जों सामुं दानाय आबो चिनि के हा दायित्व रेस्पॉन्सिबिलिटी जों एसे बोबाग्रानि वारियर हिसाबै जों दं के जत लुकरनो पां बनो साने जों जत थानसानि अमोदियनो दिनो जों सेकेंड टाइम जे TTADC ति प्रमोट अप्लाई किए out of 28 seat or 24 seat जों जे अप्लाई फाइमो आबो जतनि थानसानि मारिनो बुबाग्रानि आइडियोलॉजी थानसा आबोनि मारि बुबाग्रानो हामजागिनो जत जोंनो बुद्रि अप्लाई किया के जों आसाखेव बो सेकेंड टाइम जों ट्रेबु काहामखे जों सामुतानाय लोगोराम बये चिनि जनगण बये जेखाने सेखाने चिनि लामा सौया दै कारेन्ट नि प्रॉब्लम तो आबदेरनो जों विशेष के नायनो स्कूल एजुकेशन सबसे चिनि एडीसी इलाकाव जों नो बेटार जाया आबदेरनो जों ट्रेक काहाम खेनमा जों साथायलायनो आबदेखनो चिनि बुबाग्रानि डाइरेक्शन होतो आबन बाय जों चिनि एडमिनिस्ट्रेशन जेता तावने रनो आंबो बरबाय मिलेनो जेबा सामुआव जों कोऑपरेट लायो जों सामुतालायनाय आबो हिनो जों स्माइताव जों कुनो चिनि प्रोटोकॉल ऐसे तीनियो चेयरमैन आउनो चंजाखा आबो हिया चेयरमैन नि मतेव आं तंया आइनि रेस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक जनगणनो ब्रेके जों सेवा खेमेने ब्रेके ब्रांनि बाय काहाम खेमेने
abono chung samung tanglai hiye chung smai tajak. Sir, do we know this time maximum bubagra youth generation no visible chances ka new CEM youth generation is sir nungbok as a chairperson tabok represent khaitung youth generation no youth rong expectation to high no tongo this times the 5-year terms that they wish consecutive times the hapunga chumani ba haike nang lukurok no ni samuni bishing to satisfaction denied by high effective work of na thangi bubagra ni chomong sab samino kaham non bawa show samung taw bo sau je new generation young generation no bo je priority ni nai abo dekheno bo wain show aboni dekheno bong jini administration of bong reform kya himba chong akhia je sudu youth ro ba young generation ro play kya habo ya joto logoni support to ro hogra charai joto ni te chong scenery ro no respect ke no boroni je experience no lai no chung samul matang nai karon ke chinthio onek experience mane kom mayu chung boron thio nichoi chung boron thio experience boro je experience gna ron thio chung idea brani suggestion chung malane abdi khno chung samul tang nai tobe youth rong ha sabse যুবক roni khim je জাতীয় মেরুদণ্ড হিমদি কেহা যুবনতা একটা শক্তি তো মদিও chung যেখানে সেখানে থামবো যে কোনো সামুং তানেবো চিনি যে জোশ abo tongo abono chung kaje lagai meke asa kyo chini tre hampandak chung khemenai himba chung idea chini je sine round thio boroni suggestion boroni ideology boroni je nirdesh abo to chung mala nai no ke borono respect ke no chung chini jonogonno bhaike samung khemai busuk joso chung samung tamai abo manai lai abon bai no chung yo dono priority rek na hiya bubagrano hambai jano bubagra je yo dono priority mon bai to lugorono popono asasri je chung biskao nani bai jonogon bai je nani problem to abono to ye chung samung khani hino am jonogon ko asasri hambai sa delai no faidi chung abon yaglo chung yango tongo chini koroksa appointed executive member abon yaglo chung babai kok salai nai kabma tong oro phai sopajak ti pramo thani no MLA rok tongo tai MDC jotono tongo chung truk tabuk aingo chini chief executive member babai kok salai pinai paithakni chung nai chung oro nugui mano panda to pai thangka tamke paithago chung nugui man kha tini ni ji o taking ceremony TTADC ni chief executive officer CEO Sir Rabal Hemendra Kumar tai bini logiwo state ni law secretary borok khorok ni o tini ne ceremony no responsibility na way borok officially borok successfully o taking ceremony no conclude khaika aboni logi tini chung CEM ni khukti bini address khaima jagao bini speech ma jag khanai manka bobagrano hambaire mani tai lukurok no specially tiprasa lukurok no kereng amchani lukurok no bogni je non stop support mani bagai je unconditional love and support mani tong mani bagai lukurok no belanya pipeline hamba ya farmani chung khanai manka chini katal chief executive member ni bukhakte ni haino tabu lukurok panda pai mani logo tabu thangya ko maximum o amchani lukurok tongko borno lamsokna bagai katal chief executive member joto MDCs EM no lamsokna ni bagai aboni logo haino tini ni je panda pai mani ya golo joto phaimanjak lukurok no joto no kisa misa je chuk mani khojo khon maisa na bagai bering jaka phadi chung aboni pore chung kok sana ni sai tok lai nei je yang lo tongri chini sir bahai ma tong tini jo pai kha ko je o taking ceremony final ngi thaga tini bahai reaction tam sanam omono samai tongnai ti prasa lukurung bagi samung khlainani je podo tabuk CEM hisabe ano asu gumani bubagra omono ani kaham ke samung tangnani kubui ke samung tangnani omnani naharmung tangnai ebong samai bo tangnai ti prasa bosongni bagi samung khlainani ti prasa jonogon ni bobishon chung sasa khlaina bagi ebong ti prasa amchaino chung sasa khlaina bagi je limited fund mamani bisingti sing samung khaine thane 5 বছর অনেক এক্সপেরিয়েন্স সংখ্যা ও এক্সপেরিয়েন্স না তাবুক ও 5 বছর ফনাংনাই এবং যে লিমিটেড ফান্ড মামনিব অমন বাগিব সিং মুখ সিনি চিফ মিনিস্টার মালাইনে সিনি দিল্লি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি আদনব সিং মালাইনে হনি না অমন সব
Sir, 5 years experience money ya global limited fund no nai sig away. Ti pramotha tai wisa hapanga chu khaba tabuk state government by central government by buma high consensus ba buma high ko thana nai tong je ti prasa accord no tui ti prasa ni man thai sok te so ti san sa party level ti party sini spokesperson te sini party founder sini bubagrana sanai ebong asa khayo tabuk West Bengal election paike Assam election paike enke omoni kok Delhi o sajaknai sini party senior leaders of by baksake bubagra salsase Delhi o thangi omo tiprase according mani go datino baste bayon ngai hene ang asa khlai sir is youth generation represent khai tong mani first youngest CEM ngai thana tong TTD sini youth ni belaino expectation tong nin thani je taklai ni old term no bahake samkhani ba tong youth ni ba bahai message nai sung youth ni bagi one subject onek kisu sung thasing bang ani speech o saka je already sung je samung khlaina nangmano 5 bosor already planning completing paika bubar leadership ni bisingti ebong aste aste ke monor media bo jotto kisu saimam bai dalai hambai sir faidi chingyango kok sanani chai tok lai nai chini koroksa appointed executive member sir Sike Jamatia tongo boboi bosung kok salai pinai tam ke cameraman ko ne yang kisa chakne bagi lukorok ni manjak mung tabu bo tongkho yango kisa chakne bai ko ne abon yaklo no chung yango executive member bai kok sanan chai tok lai tam gangke tai kobun media adong ro interview nai tong ba ar an bas kang nugi man kana TTAD sini joto MDCs nugi man oro ani bas kango Jirania constituency ni sir Jagadish ni logi Mandui Pulingpur constituency ni tongo Sir Jiten Debarma yango tongo MLA Subut Debarma Choilam constituency ni ingoi Gulagati constituency ni MDC tongo Buddo Kumar Debarma tai abun logi tipra mo thani jo je ground leaders of block level leaders of tongo chungora junal chairman nugi mano upon Debarma Rakesh Debarma aba hakinot tipra mo thani tai youth wings ni bisingo bo chung nugi mano TISF ni president Faiso Pojak abri logi women federation tipra mo thani je women wings in theka bahani Faiso Pojak state president Manihar Debarma bin logi tongo Ati Jamatia phadi tabuk chung tai srapsan yaklo na kok sanan chai tok lai nai
खत्म हो गया गिर गया इधर ऐसा जमा का yang kita bukan benar. So now we have the former Chief Executive Officer of TTADC. Sir, how do you feel jumping from the administration to the politics and now you're appointed as an executive member of TTADC? What is your reaction? First of all, I'd like to share by saying that I do feel good because while I was in Tripura administration, civil administration, I have had served about 35 years. I was in Tripura civil administration. After retirement, also, I thought that I should stand by the people. I would like to serve the people, our society, our community. So I have joined the Pramotha party under the guidance of our Boagra, His Highness Maharaja Pradut Vikram Kishore Manikya. And he was kind enough to let me contest in the last ADC election. So the people have voted me, so I have won the seat. And now my main objective is to serve the people, to serve the community, whatever we deserve, and especially our constitutional rights. We will fight for constitutional rights for our existence, especially land rights, cultural rights, educational rights, we will ensure. And through Tripura Tribal Areas Autonomous District Council administration, I will definitely try, not individually and also collectively, will try to serve the people to fulfill the aspirations of the people of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council areas. So you have served the people over more than 2 decades from the administration. So people have lots of expectations from you, running from administration to politics. So how are you going to fulfill that expectation to the people coming as elected as an executive member? As guided by our Bobagara, His Highness, he has guided us, he has directed us that the TTADC administration should be society-led governance. So we will consult with the society, community leaders, and whatever is required for the betterment of our society, we'll try to fulfill that, definitely. So, sir, the Tripura Accord that has been already signed years ago. So what do you think after winning this TTADC elections? Will there be any contentions with the central government regarding the implementation of the accord? What do you think about this? Let us hope for the best. Still dialogue is going on. Maharaja has been constantly pressurizing the central government, and we are hopeful it will be implemented, though it is being late, but I think still I do hope that it will be implemented definitely, and for that we will have to again raise our voice unitedly. All the Triprasas should be united to raise our voice so that our demands are fulfilled. If we are divided, if we are fragmented, if we become weak, then there is less chance to get our tripartite agreement. So I do believe if we stand together, if we are strong enough, definitely we will be able to achieve our goals. Since the BC election is approaching in the coming months and the
2028 general elections also approaching. So what do you think the Tripura's political landscape has changed? Do you think that the Tripura Mata is going to be the victorious in the coming elections, or the BJP also has won the elections, general elections in West Bengal in other states? What do you think the upcoming political landscape is going to be in our state? Definitely now, for the last 75 years, our Triprasas have realized that by doing only politics, only by participating in politics, our demands, our constitutional rights are not being fulfilled. So, and therefore, now in the last ADC election result, we have shown our united. We stand united. We stand together, and I think that sense of being deprived that has played a very important role, and that is fact also. And even in the campaign also, I used to appeal to the voters that irrespective of any political party affiliation, now we should stand together. We should raise our voice together so that our constitutional rights, our rights are fulfilled. And definitely in the next VC election we will win, and in the upcoming 2028 assembly election also we are hopeful we will be able to organize the people. We will be going to the people, and we will be able to unite them, and unitedly if we fight, definitely Tripura Mata will win, and Tripura Mata will form the government in 2028. That is our hope. And by forming the government, definitely our constitutional rights will be achieved. Thank you so much for sharing your thoughts. Yeah, thank you. Sige sing nugui manka dini ni je oath taking ceremony finally conclude unka officially je Khoroktam MDCs no appoint Khaijak mani EM CEM the chairman of the council. Obakeno chung joto maximum MDCs of Western Coast and Saitoka, especially dini ni je oath ceremony no semai tangmani no je yachaknai Faimanjak TTA distant CEO tai abuni logi state ni law secretary bor Khoroktam oath taking ceremony successfully Reka chung abuni loge faidi chung conclude khanya sekang chung sar by kok salanai chini yango sar Ramchandra Ghat constituency ni MLA sar Ranjit Tongo chung sar by kok salanai sar bahai ma tong TTADC ni chongbari o Tripura Mata tewisha apply ingi tini 24 elected MDCs logi tini Khoroktam MDCs no executive member CEM te chairman is Samai Tangraman Paithak ni salpaiman nimtoi bahai reaction tam sanamu sung amo blacken tong thogo tamni hingka kai